Maya payabak po kay kayungan. At yuta na ngeni kim biyernes ning kanam ng aldoning oktaba ning Paskwa. Miti punta mo ngeni batayng samban, puriyan at pasalamatan ning malugod na Diyos. Kaniting Santa Misa, abe-abe tamong pasalamat at ning makatuking intention. Para king mag-sponsor king Tridum Mass ning Divine Mercy, Paz Makaspak, Merly Morales, Jody Paule, May Jimenez, Chiki Gigante, Presi Bitug. Para king special intention ng Pina and June Andres, Ludi and Nonet Puno, Ben and Hilda Puno, Diana Jean Soronio, Angel Sibug, Noraline David, Chris and Melda Imbo, John Darrell Binuya, Antonina Lacanlale, Maria Lourdes Balagtas. Para king malagwang kapaldana ng Catherine Rose Anotado, Cherry Absebron, Roy Pare, Maria Cristina Aromin, Bernadette Lim, Marmen Di Matulak, Sohichi Moriyama, Andres Vitug, Jojo Nayan, Eileen Concepcion, Consuelo Mendoza. Ganakantala naman ding kaluguran tamong miyangon abye, lalong-lalo na ri Juan Gilas Sr., Ayla Altea Matias, Jose Madlambayan, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Gregorio Henson, Nilo Paule, Juanita Layug, Jesusa Balangkit, Mario Mariano, Oliva Paule, Edison Salazar, king kayang first death anniversary, Gio Romano, king kayang first death anniversary, Michael Robert Lawrence, Carlos Pangilinan, Loreto Fajardo, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaganaka karela. Balena pari, balena ari, bansang iniwi, dapong mepili, kayang kewani, busal na ningyatu, ban kaya munyi, gana papatutu, king kayang daya, mewas melinis, king kasalanan at sablang dungis, salaning yatu at kayang asin, yaing kayaw san, yaing dikilan. Balena ari, bansang hiniwi, taong mepili, kayang kewani, busal na ningyatu, ban kaya munye, gana papatutu. Kilagyan naging paampan ng anak, panimbanalay Espiritu. Amen. Ingras at kapayapan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kimbanalay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaantimurin. Kapatan sisyantala rin kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating bandala misteryo. Ginang Yesus, pagkaluban mo kayong wagas at talanganggang lugod, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, ikayong dutong asikwil daring mandalakad bale, yan namang linto, peka maulaga.
Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ginoong Yesus, kapamilatan ng lagyo mo, magagawa ang makapagmulalang bagi. Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ang Diyos sa may payang totoo, pakadulwa na katamo at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Indala na katasan na kimpilang hanggang. Amen. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King kaptas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Kapayapan ka rin tao, kapayang taong kayang kaluguran. Pupuryan, da ka parangalan, da ka paligaya, da ka sasamban, da ka pupuryan, da ka parangalan, da ka paligayan, da ka sasamban, da ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Manalangin tamo. Walang hanggang igpa, binyemeke kami ing misteryo ng pangakabos at ingke kaming pamakikasundo king pamisan metong. Ing pagmasudsen ming bayong pangabayit, may kabungan neman sanang labis-labis king aldoldoming pamibiyebie. Itinganadon may king kapamilatan ng ginamang Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo king kami tunganing banalay Espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning dapat da, ring apostol. Kasalukuyan da pang magsalita, karing tao, di Pedro at Juan, inyang linapit lakarela ding pari, at ing kapitan da ring gwardya ning templo, at ding Saduceo. Kalilingas-ngas da, king ding adwang apostol, tuturura king sinubliang mebye e Jesus, ing metong abage patune, king subli lang miering mete. Inyade kapdala at pepakulong king sukulan, ang gaitang kabukasan, ang tinaning mabibengi na. Dapat may niwala la ring dakal at taong may karamdam king penaral da, at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem, ding pamuntok da ring Hudyo, ding makatwa, at ding talaturo ning kautusan. May kipulong la king pekapon ding paring Ianas, at kang Caifas, at kang Juan, ampon kang Alexander. Karing aliwana pang galame, ning pamilya na, ning pekapon ding pari. Pepatala kalandala king arop da ring apostol, at kitang dakarela. Makanano yung depat iti, nano ing kayo payan yu, o isa nung lagyo ing ginamit yu. Nga nang may kibat Pedro, akit muan king banala Espiritu. Makamal apamuntok at makatwa na ning balen. Nung ing kukutang yuke kami ngeni, tungkol ya king depat ming mayap, king taong lumpu. At nung makanano yang kinayap, sukat yung abalo at pati na ing mabilog abalen na ning Israel.
King iting tao, makatalakad ya ketiking arapan yu, at lubos yang kinayap. Uli na ning upaya ning lagyo ng Heso Kristo ning Nazaret, ake kayong pepapako king krus, at pepasublia ng miyening Diyos. Jesus, ya itang amanwana ning kasulatan, ing batong eyuburi, ikayong manalakad bale, ya kabud ing meging maulagang diling bato. Bukod mong kang Jesus, mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos, karing tao, ketiking yato. Bukod mong king lagyong yan, karin tamo malyaring miligtas. Ing amana ning Ginoo, Salamat kin Diyos. ing sikwil dang bato ring manalakad bale, iya naman ing linto peka masalese. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan sa biyanda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding sablang sasamba king Ginoo, bustan yung sa biyanda, wagas ing lugod na at alanganga. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Ing sikwil dang bato ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Ing Ginoo, ya ing makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Itiya ing aldo tinatag ni Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Iligtas mo kesana, o Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo ing sablang lakad mi. Itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonane sa iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo ya ing Diyos, meging maganakaya kay katamo. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Parangalantaya po ing maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iti yaing aldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula, ampong magsaya. Hallelujah. Yung ginamanatili, kaya kayo. At kay kanti mo rin. Pamipasya kay maya pabalita, agpangkang Juan. Ligaya kay ka, o Ginoo. King panahon na ito, pasibay ang pepakit ni Jesus, karing alagad na, king pangpang ning dagad-dagatan ning Tiberias. Pepakit siya king antikaniting paralan. Miyabe-abela rin Simon Pedro, Tomas, Nathaniel at Kana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Manasan ko, nga nang sinabing Simon Pedro Carela, tuki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro. Mekola at sinakeking bangka. Dapot alalang arakap nanuman. Kabukas sa ita, inyang saslag na ingaldo, at si Jesus king pangpang, dapot ere akilala, dingalagad, king ya i Jesus. Nga nakarela, anak, atin na kayong ikwa, ala, ngarang may kibat. Nga nang Jesus karela, ibaldog ing lambat, king dane ng wanan, ning bangka, at manikwa kayo.
Bildog ding lambat at ere agyong isaka, uli na ning keraklanda ringasan. Nga na ning alagad apakamalan ng Jesus kang Pedro. Iya'y Ginoo. Panamdam ng Simon Pedro, king niya pala yung Ginoo, sinulod na yung imalana, uling halos lubas siya, at linuksuya king danum. Dapot, sinadsad lang makabangka, king pangpang di nga lubang alagad, at gugudyo de ing lambat, amit mong asan. Ela masyadong malawot king pangpang, mga dinala na yarda mo, ing dayura. Kasakada king pangpang, menakit lang uling ami babaya, at asan na makaderang ampon tinape. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan keni karingal sa nayara kapyo. Inya sinakaya king bangka Simon Pedro at ginuyod niya papunta king pangpang iglambat amit mong mga ragul ayasan. Dinalan la at 50 gana-gana. Iya may sirang lambat ang kiyang marakala. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at magamsal kayo. Dapat alam, itong man karela, may ngangas kinutang nung ninuya, uling balura, kingya, ing Ginoo. Linapit si Jesus at kinuha na yung tinape at binyene karela at ang timurin ding asan. Iti yung katlong pamipakit ng Jesus karing alagad kaibat ng sinubling mebie. Mayap ng balita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo. Nung pansingan nyo, iting ebanghelyong may basa, may rapat ne, king ebanghelyo ng San Lucas, no? Inyang magsimula yung manaral ni Jesus. At tandaan nyo, itang anyang matsuking lele ning pangpang ning kalupa na naman, dagat ning Tiberias, dagat-dagatan ng Tiberias. At king kerak lang daring tao, may sasaksak king lele na ning dagat. At inyang medyo mababasahan may sabi ang mayap, king metong magbangka, may paintago niya, Pedro. Yan pakakilala kanita. Yung pwede yung sake at niyang makasakeya, kanya menaral. No? Kaya ba't nang menaral nga nakarening manasan. Menikwa kayo nga na, di kayo pungara, di kami ngara. O idayo ya kitang medyo malawuting bangkayo nga na. So, di la, mag-complain niya pa kay Pedro. Kabukas kayo po nga ng manasan, la kaming ikwa. Ela siguro makapanawon ng ining oras sa iti. Pero uling iutos yung na mamintuko. Mutos yung mamintuko. So, mentala king lawot, maamu king, siguro out of courtesy nga hanapin yung kasebian. O nang milyari. Ay niyang ibaldog ding bangka, erawa sa kasaka. May nawas na pa ka rin kaya berang magbangkang manasan para mo sa kadala rin asan. At kitang pinanditay kanita niya kilalang Pedro, Jesus. No? At niyang kilala na yun, anong sinabi na? Dumayo ka kanako Ginoo nga na metong kong makasalanan. At nga ng Jesus kanita, katatakot kami gaganaka, gawanda kang magliligo karing tao. Yan pining first calling ng Pedro, na King Biena, bilang metong apostol. Pasibayang ini, inyang Jesus sinubli ng maybe, same venue, dagat ng Tiberias, no? Manasan laring alagad. Ing mood keni, inyang anang Pedro, manasan ko tuki kami ngara. Bala mo itang okay, balo da, susinubli ang maybe, pero nano ita.
So sinubli ang maybe and then what? Alalang balo nung naning baging resulta na ng pamanyubli ng may. Ang ganyan rapahintin dyan, sinubli ng maybe, so lala pong makaingahintin dyan nung nanoing kapakaya ng Jesus. No? But anyway, enya pin malyarta, bala mo ing frustrations da at supakeng pusura. May ngalasakla pangarap. Ere-intin dyan ng Jesus sa karelang tikyan. Watuto sinubli ang maybe, and then what? And then what? Alalambalo, nanoing maging bunga na ng pamanyubli ng Jesus. Huling ingega na ganang iti, may ging masala, king katandanan da, din kayang alagad, anyang banalay espiritu ti paya karela. Kanita pa mo, bala mo, may liwanag, may ngalako, ing nanumang ulap, maging sumbagal, king karelang pamagilala, nung nino talaga Jesus, nung nano talagang pake na, no? So until this point in time, erahintin dyan. Ngayon Pinoy, siguro mabubord lang, Balaman tono kayo ni mabubord si Simon Pedro nang gawantak mula tang alalang mayari kaya katang manasan ko nga na. Tuki kami nga ro, menasan la. Niya pinanyang manasan la, lalang ikwanggyang nano. No? So kilait nung Jesus, no, makamaray, kilait natin kayong ikwa, ala. Ibaldog yung nga na kayong banda yung wananin kaya kayong lambat at manikwa kayo. May nikwa lang asan. Yung akin, manikwa lang dakalayasan, sobra-sobra. Baludang sinitsit ng Juan Evangelista pasibayo, yung minunandiling may kakilala kang Jesus, yapin niya nga ginu. No? So, ilabubulad. No? Yung ganyan tihipala. At kaiba niyang tihipala, ating makasadyang charcoal, no? Uli nga may babayo, at kaiba't ating asa na luto na, at ating tinape, si Diyan ng Jesus Karela, may kukini nga na magalmusal kayo. Di nga luwang ikwayong asan, luto tala kini. May kukini magamsal kayo. Di ikwarang asan, 153 la. Binilang do pa, ang tunggal-tunggal. Actually, ining ebanghilyong may basa ngayon, ining kaduang pamipaket, ang katlong pamipaket ng Jesus, dakalya symbolism. No? Milyari siguro ini, tutong milyari ni agpangking story, tangaw sandang tutong karanasan, dapat inyang isulat nining talasulat ning ebanghelyo, dininana ning symbols. Nanang mo munang simbolalin to, Kenny? Not natural. 153. And usually, pacheck ano sino, brala rin, asan, mabayad siya, ang yung pakapakanano mo, masira yung net. Masira yung net. Yung lambat, masira yan. Ang yung pakapakanano, atin yung masira, ating mabulos, something like that, no? Pero masira, no? And then, ating pamangan, no? May nakatsiyang pamangan ni Jesus, magalmasal kayo. So nanula rin yung sinyalis, symbolism rin. Mumunang simbol ya pining 153.